Hagjing le kaya kini Rung World Cup na deuba Europe hapring ka Lithuania Persia ya ka Poland. Haba phai shagni ka jing le kaya ka Poland kala khor ka nam job. Hadin magalala ban pelim ya ka Lithuania da Ireland. Hagjing le kaya hapring ka Romania Persia ya ka Austria. Hagni ka jing le kaya ka Romania kala khor ka nam job. Hadin magalala ban pelim salit ya ka Austria da shigulanon. Baria ka shigul jo ka Romania le yo ban tep hashwa ban kut ka jing le kaya kata menit ke kendai peu plusan. Hagjing rekai hapring ke Denmark Persia ke Greece. Haba pai syang ke jing rekai ke Denmark kalau khor ke nam job. Hadin bagalala abad Liem ke Greece dalai lakawai. Hagjing rekai hapring ke Netherlands Persia ke Finland. Hagani ke jing rekai ke Netherlands kalau khor ke nam job. Hadin bagalala abad Liem sok ke Finland hadu saulanon. Agway par kecing rakai hapring ka Croatia Persia ka Gibraltar. Haba phai syang na kecing rakai ka Croatia kalau khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ka Gibraltar dan lailanon. Hagjing rakai FIFA Under 20 World Cup quarter final hapring ka USA Persia ka Morocco. Hagan kecing rakai ka Morocco kalau khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ka USA dan laila kawai. Baleng bagan ke jing job ka Morocco kalau yo ban Rung sya ka semi final. Agway par ke jing kai quarter final hapring ka Norway Persia ka France. Haba phai sya ke jing kai ka France kalau khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ka Norway da arla kawai. Baria gini gi ar gol jing ka France la yo ban tap leng bau Simon ha ka minit ba khat khandai. Bad ha ka minit ka balai pinyo. Baleng bagan ke jing job ka France kalau yo ban Rung sya ka semi final.